Nshuti bakunzi ba Disco 24 News, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibi byiza. Ikaze rero muri gahunda z'amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo. Byinshi biba byakomeje kugenda bigaruka mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi muri rusange, ariko mbabwira yuko ibintu bikomeje gufata indi ntera mu gihugu cya Iran. Imyigaragambyo, abantu benshi bakomeje kugenda bapfira muri imyigaragambyo mu buryo bukomeye cyane. Reka ariyo nkuru tuza kwibandaho, ariko kandi turaza kurebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Biravugwa ko abarenga 5,000 bamaze kugwa muri imyigaragambyo. Abarenga 5,000 bamaze kandi kugwa imyigaragambyo ikomeje gufata indi ntera muri Iran, barimo n'abashinzwe umutekano barenga 500. Umwe mu bayobozi ba Iran kwa 18 Mutarama 2025 kandi yatangaje ko ubwicanyi buri kugirwamo uruhare n'imitwe yitwaje intwaro yise iterabwoba iri mu bigaragambya. Imyigaragambyo yatangiye ku 28 Ukuboza 2025 itewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro, nyuma iza guhinduka igamije kwamagana ubutegetsi bwa Iran bushingiye ku idini ya Islam kuyobora iki gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yihanangirije kenshi abo muri Iran ko ashobora gutabara abanya-Iran niba abigaragambye bakomeje kwicwa. Ku wa 16 Mutarama 2026 Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yashimiye abayobozi ba Iran, avuga ko bahagaritse igikorwa cyo kwica abantu benshi cyane bari bateganyijwe. Cyari giteganyijwe hari nyuma yuko Iran ihagaritse gahunda yari ifite yo kwica inyonze abigaragambye 800 ku 17 Mutarama. Kandi umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yagize ati, ntabwo tuzashyira igihugu cyacu mu ntambara, ariko ntituzemera ko abanyabyaha baba abo mu gihugu cyangwa se abanyamahanga bagenda badahanwe. Kuri 18 Mutarama abo mu nzego z'ubutabera baciye amarenga ko kunyonga abanyabyaha bishobora gukomeza. Umuvugizi w'ubutabera bwa Iran witwa Asghar Jahangir yagize ati, ibikorwa byinshi cyane biri kugaragara ko bikwiriye kandi Mohaleb kimwe mu bihano bikakaye cyane muri Iran mu mategeko kandi ashingiye ku idini ya Islam. Mohaleb bisobanuye nko gutangiza intambara ku Mana. Muri Iran bikorwa nk'ibiri bihanishwa igihano cy'urupfu. 17 Mutarama Perezida Trump yavuze ko ubu ari igihe cyo kureba ndetse no gushyiraho ubuyobozi bushya muri Iran. Inshuro nyinshi cyane ubutegetsi bwa Iran kandi bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuba ari byo bihugu biyishi inyuma y'izi mvururu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Amerika ugaragaza ko uretse abarenga 5,000 kandi bamaze kugwa muri imyigaragambyo, abandi bantu barenga 22,000 batawe muri yombi muri iki gihugu cya Iran giherereye burengerazuba bwo hagati. Bene makuru akomeza kugenda avugwa mu gihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu, yavuze amagambo akomeye cyane yishongora ati, iyo biba mwari gukorwa n'isoni Museveni ku muntu ku bantu miliyoni 10 be batatoye. Nyuma yo kongera kandi guterwa kuyobora Uganda muri manda ya 7, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabwiye abakandida bari bahanganye ko bagize amahirwe abaturage barenga miliyoni 10 bamushyigikiye ntibatora, naho ubundi ngo bari gukorwa n'isoni bikomeye. Amatora ya perezida wa Uganda yabaye tariki ya 15 Mutarama 2026. Museveni yongeye gutsinda amatora ku majwi 71.6%, ahigitse abandi bakandida 7 bari bahatanye. Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine niwe wakurikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'amajwi 28.72%. Komisiyo y'amatora igaragaza ko mu bantu miliyoni 21,600 bari kuri liste y'itora, 52 n'igice aribo bayitabiriye. Iyi komisiyo yagaragaje ko habaruwe amajwi miliyoni 11,948 yakusanyijwe kuri site 50,739 zo hirya no hino mu gihugu. Aya batoye Museveni ni miliyoni 7,946,772. Aya Bobi Wine ni miliyoni 2,741,238, mu gihe aya Mafabi ari mu 209 ndetse na 39. Ubwo Yoweri Kaguta Museveni yavugaga ku nsinzi ye yagize ati, miliyoni 10 z'abantu banjye ntabwo batoye. Iyo biba rero bari gukorwa n'isoni bikomeye, ati twabonye amajwi akabakaba miliyoni 8, ariko mwibuke ko ubwo twasuzumaga abanyamuryango twari dufite abanyamuryango hafi miliyoni 21, dufite abarenga miliyoni 18 muri bo kandi bari bemera gutora. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ni ukuvuga abatavuga rumwe nawe bahotera abaturage. Yagaragaje ko imwe mu mishinga kandi bari bafite kwari gukura amafaranga mu mahanga bakayatangamo ruswa ku baturage ngo batore. Ati, uzi iyo ruswa ni 10,000 by'amashiringi ya Uganda. Ati, kuri buri muntu wagombaga kandi gutora sizi icyo 10,000 byagura. Ati, byagura ifi imwe cyangwa se ikindi kintu, byagura inkoko. Ati, wowe se utanga ruswa 10,000? Iki ni igitutsi. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko abanya-Uganda bashobora kwakira, ariyo mpamvu rero kuyakira ariyo mpamvu rero bagomba kandi kurandura ubukene kugira ngo ibibazo nk'ibi birandurwe burundu. Hanyuma Yoweri Kaguta Museveni yanashimye kandi abaturage ba Uganda barimo n'abanyamuryango ba NUP
ishyaka riyobowe na Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe banze kwishora mu myigaragambyo. Ati harimo n'abanyamuryango ba NUP benshi cyane, ndashimira abanya-Uganda benshi ati bazaga kumbwira bati ntabwo dushaka ko igihugu cyacu kiba nka Libya, ati ku bagambanyi mwese iyi ni inama y'ubuntu bahaye, ati muhagarike ibyo muri gukora, tuzi ibyo murimo byose, uko byagenda kose tuzaharanira amahoro muri Uganda mu buryo bwose. Amatora y'ubu atandukanye n'ayabaye muri 2021, ariko uko abatoye Perezida Kaguta Museveni bariyongereye, ariko n'abari kuri liste y'itora kandi bariyongereyeho abarenga miliyoni 3 yitabira abagera kuri 59.35% muri 2021, kandi Museveni yagize amajwi miliyoni 6,42,898 angana 58.38% by'abatoye. Bobi Wine waje ku mwanya wa kabiri agira amajwi 35 mu bakandida 11 kandi bari bahatanye, uwa nyuma yagize 0.15. Mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kwitabaza witwa Perezida Felix Tshisekedi basanzwe bari inshuti magara cyane, wanze kw'impunzi z'abanyekongo yitabaje Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Neva u Burundi wanze ko impunzi z'abanyekongo zitahuka, yongeye kandi gutakira guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ayisaba ubufasha bwo kwizitaho uko u Burundi budafite ubushobozi bwo kuzifasha. Ubwo intambara yahuje ihoro rya M23 n'ihoro ry'ingabo za leta ya RDC FARDC Wazalendo isu Burundi FDLR mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yatumye bamwe bahungira mu Burundi, nyuma y'uko ibice by'umujyi wa Uvira byongeye kugira umutekano, bamwe mu bashatse kongera gutaha kandi ariko u Burundi bwafunze imipaka bubabera ibamba. Abahungiye mu Burundi bakomeje kandi kurwara ubuzima, aho bamwe bakuriramo n'impfu ziturutse ku ndwara ziterwa n'umwanda wo mu nkambi. Mu kiganiro umunyamakuru witwa Ariana Veras Victoria, umwe mu bazwi ho kuba muzindaro w'ubutegetsi bwa RDC n'abambari babo, Ndayishimiye yavuze ko guverinoma ya RDC ikwiye gukurikirana abaturage bayo ikabaha ubufasha. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yavuze ko zimwe muri izo mpunzi zakiriwe muri muryango mu gihe abandi badafite imiryango mu Burundi bagiye mu nkambi. Yavuze ko nubwo Burundi kandi bwakira impunzi nyinshi cyane, byagaragaye ko ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ntacyo riri gukora mu kwita kuri izo mpunzi z'abanyekongo. Asaba ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ubufasha. Ati ndasaba guverinoma ya RDC kureba uko yabafasha, ati kubera ako njyewe ati mbafata nk'abantu batari impunzi ahubwo nk'abantu bavuye ahantu hamwe bajya ahandi, ati kuko batahunze guverinoma ya Kongo, bahunze umwanzi wateye RDC. Yakomeje agira ati ni ukuvuga ko guverinoma ya Kongo ifite inshingano zo kubakurikira, ati ndetse no kwita ku buzima bwabo, imibereho myiza ati yabo aho bari kubera, ati ko batunze guverinoma, ati ntabwo ari abanzi ba guverinoma. Niyo mpamvu rero tuvuga ko yabafata nk'abantu bayo, ati bavuye mu gace kamwe bajya mu kandi. Ndayishimiye yakomeje agaragaza ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishobora guhamagarira imiryango mpuzamahanga mu gufasha mu bikorwa by'ubutabazi bugira neza, kuko Burundi kandi budafite ubushobozi bwo kubitaho. Yakomeje agira ati ku Burundi, ati turagerageza kandi gukangurira abaturage gufasha izi mpunzi, ariko mu by'ukuri biragoye. Burundi ntabwo bufite ubushobozi bukenewe ati bwo kwishingira izo mpunzi, ariko nyine tugomba kubufatanya. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 25 Burundi bwakira impunzi renga 100,000 zahunze imiryango imirwano yabereye mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi, zasanze izindi zari zihamaze igihe kinini. Impunzi nshya zashyizwe mu nkambi z'agateganyo zagereye umupaka, zimaze iminsi kandi zitakambira leta y'u Burundi kugira ngo izifungurire inzira zitahe, kubera ko ubuzima bwabo zibayemo bugoye cyane kuko inyinshi zikomeje gupfa. Leta y'u Burundi kandi irengagije icyifuzo cy'izi mpunzi, itangira kandi ibikorwa byo kuzimurira mu nkambi za kure y'umupaka zirimo iya Busuma mu yahoze ari intara ya Ruyigi, zasanze ubuzima bwabo kandi nabwo bugoye cyane, ndetse zanatangiye kandi kwigaragambya zisaba kwemererwa gutahuka nk'uko amakuru yakomeje kugenda bishimangira. Hanyuma rero umunyamakuru, reka mbabwire ko amakuru yandi akomeje kugenda avugwa kandi muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga yuko nyuma y'uko mama ya gatatu ivuye mu mujyi wa Uvira mu kubahiriza ibiganiro by'amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba Wazalendo batangiye kuyigabiza abaturage bo mu mujyi wa Uvira. Bemeje ko abarwanyi ba Wazalendo binjiye muri uyu mujyi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, nyuma y'uko kuwa gatandatu AFC M23 itangaje ko yawuvuyemo byuzuye. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanyi bakunze kugirira nabi abaturage bijandika mu bikorwa byo gusahura. Umwe mu bayoboraga ikivu y'Amajyepfo ubu uba mu mujyi wa Kalemi yemereye BBC ko abarwanyi ba Wazalendo basubiye muri Uvira, ko nabo bategereje amabwiriza avuye ku badukuriye y'icyo bakagomba gukora, ariko ati no kubyitondera cyane. Abadukuriye barabanza kandi bagenzure neza niba ibyo mama ya gatatu ivuga ari ukuri. Nubwo abarwanyi ba Wazalendo kandi bakomeje kwirara mu mujyi wa Uvira, mama ya gatatu uvamo
yatangaje ko iwusize mu maboko y'umuryango mpuzamahanga, iwusaba kandi kubungabunga umutekano w'abawutuye. Mu ibaruwa mama makumyabiri na gatatu yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye tariki ya 15 Mutarama 2026, yatangaje ko hashize iminsi igera kuri 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa RDC MONUSCO zirinda abaturage muri uyu mujyi wa Uvira. Umuyobozi wa FC 23 Colonel Nangaa yagize ati umuyobozi wacu, umuryango wacu wa mama 23 ati kuva uyu munsi wafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Nangaa yasobanuye ko umujyi wari warasigayemo umutwe w'abarwanyi ba mama 23 bari bashinzwe ubugenzuzi mu gihe bari bategereje ko ujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo zigenzure, ariko nabo kandi bavuyemo tariki ya 15 Mutarama. Mama 23 yamenyesheje Loni ko icyo umuryango mpuzamahanga ukwiye kuzirikana ari uko ingabo z'urundi kandi umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe y'abazalendo n'abacanshuro bibangamiye umutekano w'abatuye umujyi wa Uvira. Iti kuhaba kwabyo n'ibikorwa byabo bibangamira umutekano w'abasivili gusa, ahubwo bibangamira n'inzira y'amahoro ikomeje kandi n'umutekano w'akarere muri rusange. Mama 23 yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza vuba ingabo zitagira uruhande zibogamiye mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo wabayemo ubwo wagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Mama 23 yafashe umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza 2025 nyuma y'urugamba rwari rumaze icyumweru rubera mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yasobanuye ko yavuyemo bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Amerika yasabye mama 23 kandi gusubira mu bice byahozemo mu ntera ibirometero 25 uvuye mu mujyi wa Uvira, yizeza ko aribwo umuryango mpuzamahanga uzoroherwa no kubungabunga umutekano wa civil. Kuva mama 23 yafata Uvira, abaturage kandi bongeye guhumeka babayeho mu mahoro, bajya mu mirimo kandi yabo bisanzuye nta rugomo nta bujura cyangwa se ubwambuzi. Nubwo mama 23 kandi yavuye muri Uvira, impungenge ni nyinshi cyane kuko benshi bagaragaza ko nyuma y'uko uyu mutwe uvuye muri Uvira hashobora kuba rero ubwicanyi ku bari bawushyigikiye muri kiriya gice cya Uvira. Reka mbashimire mbifuriza kuza kugira